Timu ya Bone Concile Girls zo kuhangura ikikope cy'Isingiro y'Isingiro Secondary School na goli 3 ari ubushomuza kamaririzo kandi yo Ngarama SS Singire ya Kabingo Seed School na goli 5 ari 3 mu kusumurana za penalty okusingure cyabojo umumpaka za kamaririzo z'amashomero ga seniyo muri Isingiro habwa zone ya Matemba. Ezina zegisirwa haroborogota Kisyoro hamwe na Peace Frontier okwita bo muza district ya Isingiro ezirije ko bibirabira na kimwe kwezoko to expectinga ko twaza district tubase no kwikajonozi tukomeze mutukena nationals kandi kindi cyatutera by the way habasa kuba hatabo enough communication but we have tried so far team te erije abo kuba nkareve ya zone tugizana kandi tukosaba abana batakutandika ha senior team n'icyo kushanga ngo abana bakutandika senior team batwire bari ha national team omurumbarara eza zone sizatandika rizoba habishaye ibyenkambi y'amahe y'amakenke aha mashomera Garmu Warden School St Peters Katukuru Merehir hamwe na Gandi zatandika na mano mbojo hamwe na bishye habaho nempaka za volleyball kandi zakamarizo nzija ko bahonye ncyakare Tambio bisofa ya denga twade tusubira ekisingako ngabo tuli nti omwaka guwedde twatwala ebikopo bisatu so mission ya omwaka guno ya kubidefendinga mipira yitu twaza kushanga twashanga timu zine abana bato munonga bitwantwetaga twatunga mu challenge izi kandi timu zizo mbwire twatandika impira yitu je kandi tureba ngo irumunege no misho ahabwa TV West and Aloysius Byamukama.